Meru ita collapse nonto becha kila kitu ikirayirwe kila kitu manto ikipulanio manto onde aidhitwa utisheria utembi iwamba kuendelea na manto amaingi itrombe bwega manto tariki 15 muntu ebe le ofisi ame investigation imego wedwa nonto bibio ndiaria kore ndetweterete manto tariki 15 computer ichiweta na riweta ana bara beto ande kwa batomba wichiareria ke report rande doshia Weru reakwarietwa ni motuge kare abunge nibaranete takana rwari rokurigiria kana rokugana basari chonde nende kuchiringanira mwekenda chikwarungurwa ministry kitomo bari bate kwenda kigina kekidira kikebelanjare ne chioni ontoni bedirite bagitumira nanjira enja bari mbe chinende ikenda kuringanirwa ninterinka muno ikedire keguneka Boniface Mongera automenye byankuruki na kinya mbere thuganira kureta musoro jo kuringanira mbeca cio ndire citakiriro ngirwa kithomo kenda gutetheriana ya kwangerekano scholarship loans ni nya bursaries thuganira mbeta kutharingiro igoro ntukwendaro ni abunge araba ugite itumba kuthura ciringanirwa no citakire ministry ya kithomo ikethiro citumika buthuku wategera bo mbeta kuthoba itumira bo bwega kwa miaka kathomba iji imerio ya bunge bamwe. We have a PS called what is his name? Belio Kipsang, who does not listen to anyone. That man imagines that he is Kenya and Kenya is Belio Kipsang. We cannot add Kipsang any single money. In fact, we need to think of how to get these monies out of education, the monies that is already controlling, Mr. Speaker. Putting money on those poor areas, poor families, poor successful students who we have created doctors. I'm so humbled. Border constituency, we have created doctors. The reason I'm opposing it is because, Honorable Speaker, unless a number of things change, it is going to be business as usual, where we are going to put these bursaries into one basket, and some areas of this country will never access bursaries, and needy students will never go to school. From the onset, I oppose this motion. We should not start doing now reverse logistics when we need more funding on the ground. If you look at even the bursaries that have been put in the counties, they are not reaching. So what we would like, we should think of devolving, like, let's say, $1 billion, if not more, for every constituency, so that we can ensure that every kid in this republic goes to school. There are no computation of what is required to roll out free basic education in this country. This country education sector has so many problems that have not been ironed. And to bring more problems to the sector, I believe it is malicious. I went to a day school because bursaries were distributed in a skewed manner. When I was elected, Mr. Speaker, I have made sure that all day schools in my constituency is free, absolutely free. And now somebody wants to tell me that money that enables all children in KO South constituency to go to school free in day schools to be taken back to the Ministry of Education. That will not be here today functioning if it was not for NGCDF bursary. But, Honorable Speaker, the ministry has a lot of money for bursary. Where does that money go? Where does that money go? Today you actually want to take this money back to the ministry again. Honorable Speaker, that will not happen. And this House should not allow it to end. And this motion is a defeatist motion which we must defeat in this House. Na kinyethirwa kirindege kingi mona atongere mubethire tubakiuga ithugano ria kureta mbeca icio nthe cia kithomo kiri kaugene kamwe ithugano rega ontobrenya speaker Moses Wetangula Wengwa ethire twakendekithiria kuikuga nande ndomba kura kona Weru wategera abunge iwo kuthithia mawatho na no bogukurukia ngiripotera Nteto TV kumejikarone bya abunge kingina ngine kineke musho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Angina kuna ati nje mokuma mudhambini ona keto kuyira nyumbe uni aturi barabaronere monki yugyuko tukubokere ari jeri wa kinyaka itaka kono kwa baterega kwa kona ni akombeka kwena kintu baredireta baweri bikibiki elene ntobia kwenu milioni ni biti biyete Martin Mugambi andatoi Turani akariani wandia muthambikire gicigo mbunge kia Maramwe kuruhu Antigua Millicent Kangaiwa kinywa na muci wake rukirirwe munthi bagwete nthi aikimako kwaga inya na nkinya kiriga
Kangai munthi rukiri gachaitere Thaa 11 cia rukiri aturi baramuka mateguru kweguru na matorotoro make atakwibigwa mwanki kiririmbi ubithitie kitchen yake ugwete nyomba ira bararaga gutari gwo kwigwa na nikambukirirwe ni mwankiro ni anturukiri nyomba yake kijaga kitchen yonde ikijaga koya na nini mami ntekwigwa ona ndaka jonde ni ira mami ona kinyona o turaraga nawe ukona bonde katora mami antu bakioria nyamwatu gatako tukuruta kwa ni antu kutote kwigwa na twina matorotoro maingi muno ngiokira ri ni onkwithagira kwigustukagira nyomba ijuri togo ngethirya ndona mwangi tule onkumaga tukwambagiria kuoria kiraithiria ngiuga kuraitha ona bikibiki yakwa ni brother wakwa ni yelite au tutupakaga ku corridor ya kitchen ya mathi kuringana na Kangai batigire boria mwanki kitchen utugo bagukire munthi ndiki makania nyomba ciake iragwata mwanki Thaa 11 cia rukiri kuthukia mantu nkuruki gutire gwekiri muci uyu wantu batano uregwa mwanki uyu mwendi wa bonthe gutotura kumania na karikariri na nyombe wingi andakaji akwa ni igwatirwe ni mwanki kinya ya damage ino kaba ya bampole ri mwanki kitchen ira ri adira yonde na nyombe no ndalaga ya sunwa ni mwanki u deu ni no ka kwegwa nkira ngaire nkino nto ingi to tikwati to tikwirere kuni mwanki ni toko irwe ni antu batweta nto tikwigujaga na nyomba ino ya yeja kwata mwanki jonde ndo mwanki wa munene nto gatugeria nto beja untu kuma kuraja na kuraja nyagi nto ino kona yete subule utejo aina store yako utejo na nyombe no ngine mperu yandaka ni tendana onene ngine ni tendana kuringana na aturi baba bariuga gugatuika nture no kuri na stima manto tamama matikiumira no ntu gukithirwa kuri na weru mwanki ona aborage kiogoro rionde tonto tikari ntukia mbere mwanki na tiga abore kitchen ya riu ni tukuria mwanki ni kumine tonto tikatumagira stima atestima ni tukolombora ide tonto ketho ni takakora na security no bo antume na gastima mtu natiga watiga security yake akana kanja una mtu tu agiuka na gukira auria nimbitho kwithwa nkiona kwa kana na mama kaunti wale mwete alambe uya kamwana kau otauka kwoguta ntote kinya yambeni ekinye no wone bula nyombe uyabya tafarali ekinye no ntotauka alambeni na 2027 yo nagwa no kwenda kula jiangabana kwoguta tugakororera weru aku kulingana na weru okerwo rutete Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi na nikumira kinda tume Martin Mugambi tukona kanya kakunoka nchokerete na Nteto ingi Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. This festive, it's time to go big, go loud, and go make it merry with GoTV brings the joy anytime, anywhere. So don't just celebrate, make it merry. Get festive with GoTV. Nunua, nunua, nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepea na kapito zako, na ushinde proboxi na zawadi kibao, paka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu Kapito Sacco. Wewe tu weka kapito zako, wanakupa proboxi, weka. Hatutaendelea hivi wewe. Toka na kupako wewe. Na zawadi kibao, paka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu Kapito Sacco. Wewe tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka Kapito Sacco, wanakupa proboxi, weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Kapito Sacco, unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Kapito Sacco. Una pepea, pepea, pepea. Si weka. Right, tuchokana ati nende county ya Tharaka Nithi ni imwe ya county irendi chithirite nende chikioneka kwanania mumbire ndene yaritingweboni kumania na mubango yugwitwa na chomba implementation of gender mainstreaming policy irogwitithwa na mbere ni University ya Kenyatta bakiritanira ngui na thirikari nene na kinya cha county gutigira yo kwagira na yo kurita ngui. Samuel Gaishima katumenyethie. Eri njira ya gutigira ati antu arume amwe na aka bakwegwatwa nyanganano ndeni ya obichi mwanya mwanya cia thirikari. University ya Kenyatta niambiritie mubango wa kuwatanira na thirikari nene amwe na chama county kubathomithia ubatu bwa untububu. Bakiaria muchemanioni urorothiritwo muchi wa chuka gatigatika arugamiri ba mubango jo kuma University ya Kenyatta, arugamiri ba ministry mwanya mwanya cia thirikari ya county ya Tharaka Nithi amwe na rongirwa untwire miumbire na mautungatarwa thirikari nene bariuga hakuri na ubatu bonene bo urugamiri bo mubichi mwanya mwanya kuigika mubango jo. Ria tukwalire mantu wa gender mainstreaming to ethero twitageta ekuru na akuru ali na tueje tukigeragia kuthithia environment njega ira muntu onde omba kuritira ngugi mwanka kira kionde gift era ina chio potential yawe yonde kwamba gutumirika
Rwigwe ni ta department ya agriculture kana department ya urimi tuka make sure ni akamega na kana ni arume mega na mali represented nabo na ni wiro liko makuruta na wigwe mena skill tonto toko kwa tutulaga miru ni twise culture geto kya miru arume ni mamegusame na migunda lakini ana muntu mukana patiku gwa kimenyaga wigwe ni urimi wa samaki kana ni mount ma culture kana ni mount ma health we anawena ena kipawa mbele kwigwa kiruthaga mount ma ni twitaga gender mainstreaming. Kaunti ya Tharaka Nithi ikiwetagwa Thaa Imwe ira ikurutha bwega nkruki kiri uganania bwa antu arume na aka barabaruta ngugi maubichini mwanya mwanya. Iji ni project yambiririe 2 years ago na tutwira tu in partnership tuambiria na the findings tuathithia validation na nandiga tuko deal with the gaps chia identified during the study na imwe ni ya ku deal with the kulitana the staff in the county government kuendelea ku enhance gender mainstreaming na baikinyagira community na ejire ni kugeria ku establish ofisi era bakomba kuija antu bonde kinyaba community ku report didaba ina issues chia discrimination of any kind na kiri county ra tuthiurukite uratumba kuuga eji ni mwere kuthithia bwega muno na nikyo tuonire gatwije tuendele nabo tukiendelea kuthoma amwe kenda bomba inyo kinyira bururi kwa kiri county je mantu ja gender mainstreaming egeretie muno. Mwandiki ministry ni yatwana na miombire thirikari ni ya kaunti ya Tharaka Nithi Kelly Karimirwege ura